Biyag ti tao. Sakbay ti barumanan nga episode may patangatang itagon daway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay kani Agnes Daus dita Singapore at taga-Tagudin Ilocosur, kani Jinky Michael. Kati tante nga rudan tenggan ti episode 387. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Parbangunan, ngam itakala sumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanak man a babae ti kasta? Di da man pakibiyangan na ng yun tumula maipaay na giti ka sa pulak. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si kamatag madmaday. Dagitamot barkadam ti sursurutam. Di ka matsumsumar kiti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Aduna amin date na ibang magayo. Saan nga rod asumre iti panunot ko data dal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Ito rin ka pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y Sana maturog ti kayat kong haramidan. Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko ama ditijar mo Kan lumuklukmag ka. Jak mat amo na nang. Jak maawatan no apay kastoy ti bagi. Adda kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo na nang. Ngam saan akon anagbinulan. Ngam kastamot la ti atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata si kugmaw? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibaga, no kayat na. Hello, Manuel. Api nga itala ang asong batam ti awag ko kan ka. Api ang nakaawag ka. Di mo timbagak nga uray masakti mo nang umawag kan ka. Jakmat nga min mauray ti awag mo, Manuel. Adda nga min napatig nga ibagak kan ka. Anileta, ibaga matakusin. Masikugak. Kadyak amunoan niya ti aramita. Anya, sigurado ka kanya sakti amana neta. Ni, anya ti kayat mo asawan? Apay akas tamot din ti bagbagam. Si kalaang mat tinaglaw anak. Kasano nga ruditan? Among mata kasado ak. Di ka mabaling nga ikalaysa. Anya, kasta ti bagam itan, kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakdaran ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta, awan mat gayam ti manamnamak kan ka. Awan serbim a lalaki, tadi mo amo atakdaran ti responsibilidad mo. Ti awanan bain a lalaki. Agpating galagayam iti sao. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di namat gayam matakdaran dagijay akarina kanya. Kasanuak paingitan. Nanang. Ay, nalahuston. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita si kugmo. Tagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurgurak day tiya lalaki. Gapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay isan man nakasta ti bagbagam, Mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan mo't basol ta si kugmaw. Inosente day ta. Kayo! Ayan mo manan nga ubing, Kayo! Mira, apay. Anya man ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti amunang aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing.
Jak mo ngamin nasango itay tinagluto, tay nawawir ko pa'y dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan ngamin di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam mo trabaho na. At damanin ije palutan. May samot day lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat ngamin na nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot ngamin idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin tigalad na. Ngam natangkan mo ti ulom. Anya nga itadi si kamulang ti nakakaasay. Ay, saan man mo't aday tati kanayon nga isideryo kanyak nanang? Adda ditan, isong aklunan tayon ti amin. Anya ti makan, Mira? Abisinak. Ikaw anak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagap-gapok anapan nakilabada. Aliya. Apay tayo inaunang anak mo ay. Sana naglutaw. Jak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro di takaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talagang awan na muna trabaho na yung anak mo. Sa daw. Sumangpat to lang makaraman kanyak. Ay, impagmanta nagawid ka pa ay. Napanak na kaya ayam ka nagiti gagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo amaki ay ayam. Idintutawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, Lola. Di kayo makibiyang dito. Kakitipagnak man na ito yung ubeng. Sa dumakdakal ti ulo na ata ka na yun nga isakit siyaw. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang ramon. Nana, bayan nyo adisiplinaan ni Fredo ni Carlo. Tapnog na kam. Ang amsan matamay parbang tikas tang araramidin yaw. Lola. Ay, apo. Paano yun dito isang wanak na itang ubeng? Tamang ano niya pa si marabit ko kinikwana. Carlo, apok. Apay ang nakabag ka. Mapanam ka't rabiin. Lola, nasaysaya at siguro na pumanawa kung diti panay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Didak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong ka nagiti gagayam ko, Lola. Ada ak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamat amok apakitagusa. Uncle Simon, ada gugulo iti bandao. Alo, dito kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, Juan. Ngam nagpiksa ti todo, Uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Sino nga'y takatwam, Uncle? Diyak ama mo. Binugbog da. Iso ang tinulungak. Alay, masakit tintero. Bagi, kalay ko na. Anya nga mintar aramidam dito yung lugar. Kat nagaduti man nagdakdakas dito'y. Nagtalawak kami di lugar mi. Tadidak kay kayat iji balay mi. Ha? Mala, mabait lang. Tagasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasyo, ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ni mapasamak no agsubli aki di balay mi. Jakon kayat tiag talina ni jay. Makita mo ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagag. Ita, may nayon ka bay. Ikarik, dumakilak labasit. Matulungan kayong ton. Jakon ipalubos sa kasto iti mapasamak kanya. Alan, Uncle, umanugot kan. Kasla nasingput mo't na ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad-kadwa ni Mia tunggal mabati dito eh. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro no dito'y kamatan ng agnad. Agyaman ak, Uncle.
Kumusta ti papaaramid ko ken ka? Adla ka din nakalap mo adamag? Siguro iti nagdamagak. Pimana na ka rin iti sigod nga yan da, Sir Manuel. Awan ka ni tinaibaga ng iti sigod nakaruba na no sa dino ti makaranda. Di na ka nang matamo, sir. Sige nga ron. Awagan na lang no na makalapyo abaro adamag. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone anaalak. Adda kwarta nakasigpit iti likod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod ngay. Agbisinak ano dya karamidan ti kastoy. Sapay adda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataan wa. Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin na pagsarkan dita. Ammo mo't marigata na ka makastrag. Taon mo't nagadalak. Jak to penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon ti imbilang ko a pamilyak. Iso di mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Sana nasaya at aguraan dagiti dadakkel. Nga urian niya pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo nagiti insangput ko amasida. Tamabisina ko. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Andan tulat taal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatlan. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga ti damag, tay binaon ko amang sapol kadakwada. No jak agbidot, dakkilen ti anak ko kenkwana. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Nay, ada umawawag. Hello! Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tay pagpabirok mo. Ha? Lukas ta, makita ko ti anak ko? Neta di problema, sir. Ta siguro iti nagdamagak. Awan ka no iti poder da di ubing. Ta nagtalaw ka no. Gabu iti kinaulpit ti agsuman kenkwana. Tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Kasta ka di? Sige, agyaman nak. Kunak no makitak di anak ko. No saan ako maanag butang ini, iti responsibilidad ti may nga ama. Abangan no adna di ti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiyag, makauma. Sumangpod na tao ng awan pa'y makan. No ko mga menta saan asugal ti pangit-ipanam iti kwartam. Diadda ko mamaikatang iti makan. Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga rod may awat mo. Awan kit day ti serbem nga asawa. Na, tasyak pa'y kit din ti awan serbina. Idin to ta naglawag asika ti irresponsable nga asawa ken ama. Arig na siya kung timang bibiyag ken ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan serbina, tadida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti amuna at trabaho dito balay. Kay, ayan ita ti anak mo kay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakam. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto mo nga men, kanayon mo akabilan ide. Ik-ikaklaan iti pagnakman na. Kundi ka ba nagsawi ti kasta? Muktumot lang nga oresi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya. Anday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitak tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige. Ita nga iwayat mo ti pangpanggupam. Takitaglaan na makalibas kapay kanya ka. Anday ta. Nakasidagak kenkwana.
Di na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na. Timarayon ti loko. Kamatag. Iyaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag ti loko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan. Kat malas mo, tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo, di taktiliwen. Amumod kayam tagpakaasi. Ngam di mo ammo ti masyan kadagiti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanya kay presinto. Sir, Awanen ti adu payasaw. Umikan, tarsam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingput di pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amo na inton sumaruno. Ang mga dakdakas ang ti mapasamag kan ka. kunaklakit din ang may balod ang itayan. Imbaglangan na, saan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan na imbag. Nurumbang agsubliak pa ijay wano saanan. Anya kayo nanang. Kinunakmat kada kayo asaan kayon nga aglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita, naksat tilutlutwen nyo. Kakaiso na lang arodan ang maisaang, maksat pa'y mo't. Naimbag ata nakita kadagos. Tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo. Yamit say. Awal pa nasayat nga aramidem at bakit-bakitan. Mabisinak nga rodan. Pakan ka lang harudan o ramim pa ito'y balay. Ato ti kanam. Kanam to'y naksat alinutam. Mala, agnganga ka. Tasa kang mismo ti mangisubukin ka dito naksat alinutam. Ala, husto daytan, Fredo. Basta ka ay. Pagpada kay lang aginangawan ser-serbina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawit ka. oh, Carlo, anak ko. Agyaman at tanagawid ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Magdid ka di kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung obing. Akabaan amlatan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam Ayan, imo ko kaw na. Ay! Ibatam na tangay mo ko, Frida! Natakan ka na ito eh. Limastog ka na. Kastoy tirumbang ka. Ay, sus! Sinipa mo ti imak. Yag mo na ito nga imo ko. Isoblim ti imo ka. Sikat ipakaipayan na ito. Ay, sus! Ay, husto daytan! Saan, anak ko? Husto daytan! Apayan naramid mo ti kasjay. Itinaudi ang nagsarita ta, inkarim ngagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayon. Nailaw anak, gapoy ti aglalaok ariknak. Carlo, anak ko. Mira, si kakadiday ta. Manuel. Sir Manuel, nanang, agam-am mo kayo? Mira, anya di kunam, anak mo ni Carlo. Wan, Manuel. Lukas ta, iso ka din ti. Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Apay nga agam-am mo kayo. Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibagat ay ito'y kankan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti am-am. Iso adya kun mailiman. Iso ti amam. Anya, adyak lang pagarong.
Si kagaya man tay sapsapulek nga anak ko. No sa dino laditan ti pang birbiro kaken ka. Nga madaka matlagaya mi kasidag ko. Oh, anak ko aya. Sir, Tatang ko nam kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunaken ka, Carlo anak ko. No sara ka po kanyak. No jak ko man nagmuteng iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang amita tanagkitatan. Sulnitak amin ang nagkurangaken ka, anak. Pakawanan nakbot anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka gapo iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Aramil nakmati amin nakabalak. Tapno mabiit ti irurar mo nito'y. Isungag sing-singput ka kuman. Tano makarwar kanto. Tulungan ka ang mga barwanan. agyamanak, sir, tatang. Tinungpal ni Manuel ti Karina iti anak na. Naglabas pa iti panawan kat gaputan na bayag met na balo ni Manuel nagdaton manen ken ni Mira. Inaklon met ni Mira daytoy kat nagkasarda. Tangay agpadadamet anawaya. Kat nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilyada. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama dayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello everyone, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan a drama, makablawang pa ni Wanda, dita nambalan mayantok Tarlac, kani Jesus sa Domingo dita Solano, Nueva Vizcaya. Kaya titayntay nga ro dendenggan ti episode 386. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgatang nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman nung di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mo iti kwartata nga eh. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man no inidjamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadiagungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawin da mo ilakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mon. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agore ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah. Ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyo ganak man amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta-blessing manan da ito kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wan, anda ka di bunga dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige, tapagulyak to nila kay ko.
Ipanto nila kay ko ije balay yung mare. Ay na, agyaman nak, mare. O, pare Jesse, si Kamil Gayam. Umunag ka, ha? Ne, andyan ito, awit mo. Mangga pare. Imbilin ni Marikate ka ni Bagat Kaw. Siya akong tinangyag ta madamati luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay ijili ko ti balay, ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano insardeng mo na itabisyong pare. Sagpaminsan lang pare. Imbag man tadi nakaungtan ni Bagat mo. Saan nga gungat dahi jay? Ta kanayon mo ti panangabak ko. Ken itad kumot ken ko na ti abakag. Ha? Ken naadda abakag. Igatang mi adagos iti talon pare. Anya? Di limawan tay saksaka atalon mo. Ay, wala pare. Katas ng palot dahi jay. Lalaki ka no to'y sikog ko, lakay. Ay ket nasayat ah. Tapno ano ti mangiwaras iti apelyido. Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti sikog ko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Samula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipasngayan. Uwan nga rod Panagkunak, swerte ta dahi ta sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay, uwan anya. Ay na, sapay la ko mga rod at agnanayon dahi to aswerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama kanayon ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumat ta anak ta nga ipasngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pay laang ni nanang dito'y balay. Tapno adakad kadwak no kas awang ka dito'y balay. Ay gat nasaysaya at manan, bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amayin katamuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit tityan ko. Mabantayaw na di hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpasngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilaang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Ang mga no mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamutin. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo dati nga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Uwan nga rod lakay. Nadlaw kumot day ta. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nosap-sapulan dan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba man pay laeng, taornusak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali, iukon iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa amat ti anak ta. Anya? Pagkunamat. Basta, kasta ti madmadlaw ko.
Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack maklo nakasta ti anak ta, Kati. Kan isunsamot nga agmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya min tinangin inawam ah. Tapay nagbali nakasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasaya at ipa-check up ta. Kit sapay ko saan napudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon day tang obing. Isumot lagayam nga agmamalasak. Kunak no swerte day tang obing. Problema mo't gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Diyak mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tanaasidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day nga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, addan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang ta nga anak ta. Huwan nga rod bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kaslan da mapupuuran bakit? Ala, tay insaan ko ije kusina. Nalipatak mo dyan lakay. Ang dasok nga agtaw di di kusina. Mauram samot ti balaitan. Ala, wala nga paiso. Irar mo ni baby. Darsam, agkid daw ka iti tulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darsam, tanay na puskulon ti asaok. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak hindi sumagmamano ang kagawaan daan na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas da diyang obing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan, tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din tasan na data tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos da diyang obing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, wan nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanen balay mi. Kat anyat plano yu itaningay, Mare. Ijay kami pa'y laang kabangibang abarangay nga agnaad, Mare. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti oray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Ay, apay kasta tilangan bakit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. May sa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to'y. Ay kat wanan Sa bagay, di tantong problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan nga agbartag. Hindi ka man kung diungar dita kasi.
Laki din, ikaw na kita makanta mabisina kon. Anyot na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan ha. Anya? Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo bibyagan. Na? Ha? Dahil tangamin kat. Tadi mo inanan na dandag iti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Hmm. Adong agpaiso na ipundarta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ilakom aaminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Mumanaw ka dito sangog. Tamang anya ti maramid ko king ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dahit na. Di kayag danag, ma'am. Awan busbusan nyo tada kami ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magaringa. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pare Jess da kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wen, kat kitaam Nagadutin nakaukur medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Nene. Kasano anak kadanon da ijay? Lakay, jaklaim pagarup nga agbaliw amaming pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasem, napadasan tapayan tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing ngamin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mayad laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lang ay. Asino nga iti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakkel tapayan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ni, da kayo magaya mare. Malao mo kayo Wala, umay kayo. Agyaman kami pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare, pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y mare, pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti biyagyo gapo iti anak mi, mare. Pare. Dinto tada kami. Mamimpinsana naikisap ti pagbiyagan mi gapo iti sugal. Ha? Mare. Imay kami, subyan min ti anak mi kada kayo. Anya? Ha? Wen, mare, pare. Pasensya kayo naamiris mi ngaminan ti biddut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamaray. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la subyan min ti anak mi, ta mailiw kami kankwana. Anya? Yeah.
ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Tasaan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kayat ti mapanitayan ti pudno a pamilya na. Uray di na kayat ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak dakit nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kasimait no, pwersaan da nga alaan. Anya ti aramidan talakay. Daras yung matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawin. Masapo na mayawid tan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti may ranrano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaan dan ti anak ta. Hala, hostos, di ka nagsangit. Patib kerem ti pakinakam mo. May ruwam tan tumatlaang nga awanan ni ti puder ta ni James. Masya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kayo ti pumanaw. Mala, inta pa'y nakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamaton pati oras kasi. Ay sus, kurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano mo sabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga rod bakit? Oh, awan mangipagaro pakastoy ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Maala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da. Tanagindandamit ta na pimusay. Awan na pinta sa pagtungpalam no panaging bubukod tiadda iti kaunggam. Alaga gayem di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello everyone! Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin makablawa man pa ni Matilde Bayubay dito Singapore, Natnat Ariola, Cheryl Wakit kan Imelda Kabang. Kaya ti tayong tingaro dendenggan ti episode 384. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ayan nga'y tinyawid mo amakan. Sanga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak and bote ngayon lakok. Ayun na yan. Alyang araw, tisidan ta ita. Alo, ti parya di taparaangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sana balay, tadabagas tayo. Inton brigad. Sa paam ti agrieng, tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. No, kasapulan nga agtakaw ka, aramidam. No, api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kayat kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balay, tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Iso pa iti itod na tangdan ko. Ambangan mo't no manula ang tiitod da atangdan mau. Saan damot ket di ako ripot atatang? Basta siguradwa nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakes ka kanyak.
Nagsapa kamot nga imay Sander Baraw. Awanan na ramida ki di balay, nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, nana? Hinton tanggal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggod. Kabaalak matked din ti agtrabaho, nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayumet a mamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, nana. Agyaman Aksander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngarod, nana. Oray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin ti bagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at mat, taging matang kay ti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mao. Basit langan, tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabati akwartak. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya, kuno kayat mo manan, ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw, tinaw nawatag. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta, tatang. Lita, talaga sakti karkarita, Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, itod ko tinabatbati at tangdan ka, Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, kanya ko matibibiyang mao. Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang kanya, ha? Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, itinayta. Saan kayo pakibibiyangan? Sa mabalin ka rin, di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sa asak mutan, ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kenkwana. Taubing pa'y kat nga road. Awan bibiyak mo kunakman. Di mo pakibiyangan ti biyag may. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga, tinaglakwam. Inalayo mo't ng tidaddo matangdan ko, hindi napalabas ngal daw, tatang. Sa nga gasutlangan, tinagbati kanyak. Ited mo ta sa nga gasaot, tad nagatangag. Ni, sana mabalin at tatang. No ited ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak, Agbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang, Dwa! apay kanyak kasta kayo kanyak. Kanayon langan ang tangarandak na uri awan dagas nga aramidak. Awanan tado payasaw. Ited mount tikid kidawat. Ay unayon ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabilnak man ni tatang, nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga amam. Irresponsable lang arudan, violente pa'y. Agtalawak langan, nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak, no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang.
Tapno saan nakamasurutan? Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan na? Namamuan ni tata nga pimanawak. Sigurado asa pulen nak na dyan. Tulungan dak ko manana. Amangan na daam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, Ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrap na. Takanayon akabilin ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang rod, agyan dito yun ni Sander, Ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarudan ti makaamukan kuana. Nairwam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen, Ninang, siya kunti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander di ti balayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Anyat oras nga di mo't laagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglumangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo ti pudnaw. Tano maamuak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Di manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat kan basit ngurnong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan niya ti desisyon mo. Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gaita kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Jack mo, ma'am. Nabayag mo tin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarong karkan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. At ngamin ng trabaho kita tatang. Ijay, Ije syudad tatang. At nang tulong kanya. ramot gaya man trabaho. Ngam apay di ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko ngamin ti sweldok tatang. Lukas tangaraw, ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustain. Apay aming minganak. Mangtad ka kidlay iti kwarta tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam.
Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanyak, ha? Masapaw, labinula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalat ti adda ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong. Mabisbisinak ngamin. Nabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon? Mga naklaangan ijerwar. Nakakaasimot dahil chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasaya at mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di matimbagakkan ka free meal kayo. Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman aklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag ngagtugtugaw kayo diti sango ti restaurant. Ada ka di orayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko? Delikado, no? Tila pagturturungan nyo. Abang ano niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko, Nana. Di nakmanlukpon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam ti linaon ti sako yun, Nana. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito, eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karup-rupak na paiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti aladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kat makasaritak ang naimbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang, tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ni, akin ladawan dita.
nakita kiti sako ni Nana Lerma. Ah, agure ka. Kasla ka ingas mamut na itaday tiladawan. Diyak maawatan tiriknak, ma'am. Sabali tiriknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagan tiriknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Wan, ma'am. Takastamat timbaga ti amak. Ah, o sige. Tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yu kadi kayat ang makita ti anak yu. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yu. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na mo't ang tiraramidan na, ma'am. Sana kas ide, akil lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami i restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Sikang agpaiso da ita. Amo kasi ka ti anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahi ta nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak kan ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. Ano kasta? Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan, anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayon ti amak. Asinungor ni tatang Fidel iti biyag ko. Nabayagan apim mo sa iti amam gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ron, Nana. Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao'y. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ilay kani Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay,
Agyamanak ta nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isu ti inak tatang. Ha? No kasta. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo? Pakawanan rak no naaramid ko ti kastyay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran nak ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanan na kuma. No kasta, pudno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Kanya? Inaramid ko ti kasjay. Ta saan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na di prinsyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat ta nasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pagkawanan nak Sander, no nagbalinak ang naulpit ken kaiday. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan nak ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot ken kakapsat. Pagkawanan nak ko ba? Sikat ang desisyon, Sandar. No idarum ta ni Fidel gapo iti inaramid na. Wano anya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelat nga amak nga uray kaskasano. Wala. Ngam inululpitan na ka iti kanlabas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko ta apod no nga amak. Ta isukat nga rot kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ipanagpuspuso manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaat. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Kat itata nagkitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti aduan agkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. No maminsan na angaw ni gasat, ngam no nadalos ti panagpuspusom, mapatgan tulat ta dagiti tarigagay mo. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, di ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.